megalayapost.news. MLA ka Nongpok constituency badiru chairman ka Meghalaya Health Advisory Board ba marabon sim mentaka singi la play pa no ya ka office trekam karibhai presbytery bat kumju ru la IT ya ka ambulance sha karibhai presbytery ba ha karibhai presbyterian sinan ya kani ka office trekam la play mentaka singi ha ka jingalang ka blalong ha phlau ka office ka badan ha paham lapong badru ha kani si MLA la IT ya ka ambulance bala amang kerpang na scheme CM SDF jong sam arjar opsan la sakhilang ru ha kani si daga jingan lang UMDC ba balaji rani kinang ilam nagari bhai shate presbytery lambat kibai de Yung ambulance kaba address moderator secretary yung boys de presbytery pat ka simpan mang angni gadi pralak yung sawajar praspa lai pun ka bat kani gawi ka order kadi nagawantaran extend kini ke office kani kadi sanlak ka nagawanta kijing trikam kijung pi mulong pi mane kinang peteng mani rap ke pori bangwan nagapor sa por bani don bentang pi nagapor. Ban lamba jong kajing ya keren jongi halo jong anexi ka penlong ru ingi bangin penlong sakawi ka benta lane sakawi ka kam baka tagalong ban please no ya kan ka office building bangin ni dete arti i kam ha kan ka por ka bangin pada kata lo kajing pli ya kali sumada ya meli jongi batu ya ka bama ihiru ilapli ya umah ot yuribon jong ni kabeli ka mangikuk ka persedi ngilatei ya ka ngia kan mau baya ka persedi ngilat hung ha ka apu itu ume senam arja da irabaran LS muklang bagi irabaran FR sedap bala lano ngilatei ha kan ni ka ka bangi ngilati baga iri lan ni ka jing he jong ni ka kalau lai aja nyus mak lai pulai sebagai ban bakador ka bangi ngilati ya ka kalau ya kan ni ka kalau atlak nyupun roja siswa ndoko tenaru kadai kesengi ngila ya syong perhat na kapos kapor kum no menyo ban sedang no ne ka jute ya hari kemudian teleng ba jong kajeng ya trilang apeng ka terus komiti jo tri lembru bat ka bumi ngila yo ya gaban ya penlong ya kowe ka jisai kepang aga aku protek umpama arjar kasan aga step juga aku protek umpama arajar kasan lengba kajialam kejong irabaran biar bongsong kum sama ngilayo kejing keren nak lihat terus lengba uspetri baru ngilayo kejing keren na kalian jong bumi lengba uspetri ban ngilayo ru ya kejing ruai ke bakar bang na itmen san arsatam ibalong umut astos layat halailang hak kusengi kum kata lu kejing sana ban nadu aku pratri ngomong arjar kasan ngila peteng yang ngam nakapo capo tak aduh mangila ya kawan pelong ya kene kum bakalong deka jingnut boro hadu bakalong kum ne kum bakalong kalong ndrup huwila khat sawaja ndrup sma somura ndrup huwila khat sawaja ndrup sma somura de ya kene ka bisa ngila yo na kafe na ka musical concert na ki district na ki balang na ki yeseng kentai district Jasa kedai prosestri, nagi CE Society, naga CE Union juga prosestri, nagi riusimet, iban apa, bat abah, bat nagi angut, kinomik mat. Gila yuk nengkong nagi MDC jungi, besar birani, di kowe kemerah ngilasna ada kepisah banyak ini ya kenal kata, bat mentah hadin bat, lupa jong kejing nok senyang, jongi MLA, menusani bising, yo ya kawan pendep ya kenika selak. Baru ini, kado kan mendaki ma, dia yang dibantai ke pokok takbur. Hendri ke pokok, nang ta, kalau ini nak berstri, lembah ke budget, ke bangi jupu, nak kesenen, siapa kesenen. Ya kejing dap ke baat san senen kejongka, nak kalian kejongaru, kumupara upaya trelang, mas mau banai kejing kerku kerdo, kejing kuble ke bakar pang yepi,
ya kan ne ka mensim jong ka jing kluit ke jong phi ban ya dan benta bat ka presbytery ke jong ni bat kumju ru ya kan ne ka ying ka ban kalian ke jong phi ru pila kersan lem ban ya tenrong lem ya ka jing khia ka ba ka presbytery ka dan ban kit nadu ki khun samla ki balang ki pastorate union ki jinya secretary ki jongi kumju khamtam ki temen basan ki jongi ki badan kebenta ka bakrau banyalam ela ka jong ka balang tingi penpau ya ka jing khublei ya barok ki badan benta ya ka ni kam ngitip skam ba presbytery ka jing ya denti bantai ni ka ying kala long la katto kan ne teli kisnam but ngitip skam ba presbytery haga ba sedang ni ka kam ka labuti ni ka kam haga jing alam ka jong ublei but nilai i ka jing alam ka jong u haga ba kum ka presbytery ngila bani i kum ne kum ba kalong menta ko du khat jong ka presbytery ngapan pau ka jing dokumen ya kan ka jing job ka bangila ban ong ba ka de ka pol ba ka presbytery kala don kam ban don ya lagi jong ki office rekam lani ke Jakarta rekam masmo ben kan mau na khatin ke jong blai na ka probab ka bakhan reu khot ka balai ka baong to petelun ji kam jong phi hok turai te ki mut jong me on pen scam ngai bakum ka presbytery ru ni la petelun ji ka kam ke jongi hai jing duai hai jing kerpat yo blai bu un yalam bu un pen snow ya kita ki badan ka mensim ban kersan lem ya ka kam ban apdeng kita ngitip scam bo bleu la pensngau ya kita kijing kerpat kijong ke presbytery bat barok kijing mut ke bangi don u bleu la scam ya ka ngi kermen scam ba ka presbytery kijongi ngitip ba hangni don ru ya ka school ban ai kijing hikai na ka benta kisamla jong ke presbytery kijongi kisamla jong kiwe ki kunhun balang ru ngitip kia wanlang hagane ka musical music institute ka bangidon ka bumi haga ba kane ka school kala aisha ka jing shakri na ka banta ki samla ki jongi ba kumno kinang banruai ngitip barok nginang banyarwai andre kumno banruai pa kata kalau ka ba tegane ka music institute ka jongi badan hangni ka ai kane ka jing hikai na ka banta ki samla ki jongi ba kinang kumno banruai bat kalong sisa ka jing kerku ngiyo i ya ka jing ya simbenta jugi khun samla gi jugi la ka dei ka jing shakri blai bat kiwe ki benta ha ka ba kelayo lang ba ka ne ka school ka ba ka presbytery jugi kalai i jingai ban ai ka jing shakri lem na ka benta ki khun samla hamtam ki badan kasap ban nang penjanai ya kata kasap ka ba maki kidan tengah semua ban ai ka jing hublai ya ka presbytery hi bro kawai ya kane ka jing shakri ka ba kila persang ban yeno benta ha ka ban nang kentiu ya ki khun samla ke jongi ba ki nangla ban nang ai ka jing shakri khamtam haublei langba ka jing ruai ke jongki ngi scam ru ba kane ka singi ka bangi open pli ya kane ka office rekam kan long ka jing kerkhu na benta ka presbytery kan long ka jing kerkhu na ka benta ki kam ki babun jong ka presbytery ya ka ba nginang la banang pentelun ya ka na ka wipat ka por sa ka wipat ka por ka ba i na ka benta tidak kisin jong ka jing lanang kiu jong ka riboy sete presbytery hi baro koi ka nung idap lagi sokemen ka ba krau ban ya sakilang ha ka nesi na ka benta ban pli Baik ya kene ka Islam trikam jong ka presbytery kabadai kajing ya no senyang na ki balang na ki pastorate na ki longying ki longsem riushimet bakuta tete kumbai pastor teran ilakren Ipol ke beladep Musumla ban mutur bagani ngayin kabi tenak kabi wandur kabalong kat kumbijuk ki pamenta kan yen hagani ke jaka ten re gidi ke jingalam ke jumple bom somle ino
ya fi gilang baro lomba kinong yalam kinong kitkam kibalalik no asadir kibadon gijing I jengai kumala pensengaw report adu batit gini jaka makan longkum ka aset jong da presbytery batru ban sedang ban tei ya kene ke Islam trikam ka bukan ru ya ke Board of Music Institute ka belong ke Islam jaka ai jing hikai ya ki hep ki beret ki kun samla ki badon ka mensim ban pentuit elede kum no ban ruai kum no ban tem kum no ban tau jing ruai ban kum tatat ki ambulans ki ban kit ki nompang kum juru ya ki kali ki bakit ki mediam na ko por sa ko por ni ju kendu yang jing ha ko wede ban kani ngaso ba kali ko wede ban ta ni yo ban sakri yang ba bobut balang lengba jom ka persutri ki jong pi yang de tenmar kata kene ki sni ko kemen na ko ta jong pi jong yelang baro ha ka ba bijing ya denti ban yo ban rakhe ya ka jubili rupa silver jubili aku naik Februari jom yang senang lagi urusan nanti ko balang persen mau tulung la sisai ambulans si kwa ban libat ba ha tu ke por tang ban nama ko ding stem ko pagdon ka election ro don ka trikam ka kan efek kemudian code of conduct nom lawan pelat ba gitu di por bagi dokumen si bonro ang perkat itu ngali ngala perkat ang IT tadi ai ko persutri ng bawa moderator ikin lon siya ka ha ko por balong ya ka persutri ko mau tenung Andre ngasuk komen si rukom kalian persutri lapan baik magadan sa kene ngam laban pli kene office ro talayo ban le ngaju besi kene ngajing bubek ngajung ble akaban iyo kene kalan pendon dong kat pli kene besi na tang kene ngajing tu ba pa ni sumtu ba jeng yai nanti jong ka university persutri na du ba thum kamlong ka jem kamlong ka sup ban penbet penbiang yang dikam atau widi pat Islam trikam atau widi berkiwi-kiwi kam ndringi songkemen pa wala pade gijin ibubun ibu persutri kaya pa pastoret ki badan ka balang ki badan ka gijin teli gijung fi ki I ngwa keren mane mustan kini giding tak kisin idon kam gijin sekri kaba kongsan gijin sekri kerja musim kebangi kita berkunjung jing sekri men petelun lagi kam aga jing ede ke bekerja dok aga jing ede kunoban ya trail kat bagi melang salang rokon kongsan isu kemen kita di komiti repair apa jam persutri tidak ada yang pulih putih tidak ada yang kaput ketem tidak benda mission field ki repair ki persutri ka dan penino senyang ban pe nam ta ban yalap ya tir ni jongle ban walam ya kiwe pat ki pangpat isu yo try bar kiwe di kam ki buon ki pi try ki baga kitin bareng yang ki belum social spiritual idon kam social dong idon kam ya salah pengidan bentak banyak sekilan lagi bentar repair. But kita kisin di pausen na baga persutri gejong pi hidan bentar ko pun kita. Kanong idam dari sung kemen na gani kesengi pane don kat ba pi. Badro kung ka persutri ngikit bok kiru ya. Gejong berkre gejong pi ban penlong. Ya ni jubili rupa. Gejong berkre ba ta dan selak nom sakumba sibenai dunai ita jeng ya inti ban kaya ublew nang don dan ka
MegalayaPost.news.